ካብ ዓደይ ተፈልየ ዝዕቤት ናዶ ከመላ መቐለ ነዊሕዋን ኮይኑ ሰላም ሰላም ኣብ መላእ ዓለም ዘለኹም እምባርከስ ናይ ኤርፖርት ጉዕዞና ርኢኹም ኣለኹም ሕጂ ናብ ከተማ መቐለ ኣቲና ኣብ ኣክሱም ሆቴል ዕሪፍና ኣለና ከምቲ ዝፍለጥ ናይ ኩልና መቐለ መቸም ናይ ኩልና ብዙሕ ዘኽብታት ክህልወና ይኽእል እዩ ስለዚ ሓደ ነገራት ኣብ መቐለ ናዘርና ክንሪአኩም ኢና ሓቢርኩም ምሳና ፅንሑ زاوللا زعبيتني وللو تنافقت يا عدي زيت منو عدي مقلة كملا زمان عقود كزيملا زاوللا كي حاجر دندس اهو عينا لمدا يسوس موري هاتي يوحنس ميداي سوحي نقوس هاتي زكريو جمعة مايلقنا كساب زمزكي تهوي خياني داراس مايلي حام اهو عدي سالم مندر لو مسنا في غيون دقابر مسعايدر دا مريم حالفة أوه مسجد زيرو أربعة زعبيني مريت ناي زيرو سلسته مملا سايترفن كولي نباخي مقلي مملا سايترفن كولي نبعدي مقلي سلام شكرا ناتات كم يلهم كم يكنيهم نوم عندي أب كتما مغلا لنا أم بعد كتما مغلا ما تشم كم تقول لهم تفلتوا كابدا باقونا حليفكم أب كتما مغلا خير قدكم ندي سابا يتسقرونهم قلا كابتو ذكرات نحدث إذا فيديو زي نيرشا عن تراي كورة تملكت نقول لهم أبسد لهم تقال حواتيهم قلا نشتن تذكرات كنحدث لهم معنتي حجز لنا عب حفن قرص بيت 10 شغب لنا كمون كما قد أمي المعسل تعمت كاب كذا مغلا كما هراينا يونيفرسيتي زنبرة جن دحر 10 تعمت مسانا حزنا يوم نازل لنا حاولنا له ليش انقل كاب تذكراتو نسون ككافلنا حبيبكم سايت الها منا كنا نودا كنا نقولش كنا نودا شو ቤታችን ነው ብዬ ነው ማለት ይሆናል አሁን መቀሌ ሁሌ ዌልካሚንግ ነው መቀሌ ኦልዌይስ ዌልካሚንግ ስለሆነ እንደ ቤቴ ነው የሚሰማው ዝም ብሎ መግባት ነው መቀሌ መሀል 16 ላይ መገኘት እንደ ነገር ግን ከአመት በኋላ ነው ወደ መቀሌ ተመለስኩ እስቲ ትንሽ ወደ ኋላ ልመለስና ከመቀሌ ጋር ያለ ስታዎች ትንሽ ታካፍል በጣም ብዙ ናቸው እንዳልኩ ኤቭሪቲንግ በቃ ላይክ ኤቭሪ ላይፍ ከልጅነቴ በቃ ከመቀሌ ጋር የተሳሰረ ፋሚሊዎች እዚህ ስለሆኑ የእናቴ ቤተሰቦች በሙሉ መቀሌ ናቸው እሷም እዚህ ነው ተወልዳ ያደገችው እና ከእናቴ ታሪክ ነው የሚጀምረው የመቀሌ ታሪክ ወደኋላ ማለት ነው እነሱ ይጣበዙበት ቦታ ነው ምናምን ባሽ እናት አንተ ላይ ተያዘስ ከዛማ ያው ተዋወቁ መቀሌ እኔ ተወለድኩ አንሰማቸው ብርታቸው እሱ አለ ከዛ ልንጠይቃቸው መጣ ነበር በየዓመቱ ነው
ብዙ ሰው ወደ መቀሌ ለስራ ለትምህርት ለተለያየ ጉዳይ ይመጣና እንደ ድንገት የመቀሌ ሴቶች እንደምናውቃቸው በጣም ቆንጆ ናቸው። በዛ ነው የሚቀሩ ይባላል። አንተስ ልዩ ዩኒቨርሲቲ ትሰና የትምህርት ጊዜ በልዩ የምታስታውሰው ምን ዩኒቨርሲቲ ምን ያልከኝ ነበር? እዚህ ማበር በደንብ ልትነግረኝ እፈልጋለሁ። በዛም እናንተ ከመቀሌ ጋር ትስታ ያላቸው ሰዎችም አሉ፣ ዓለም ዲያስፖራዎች አሉ መቀሌ መጥተው እንግዲህ መቀሌ በትምህርትም በምንም ያልመጣ ሰው የለም። ጭንቅላቴ በጣም ብዙ ነገር ኢማጂን እያደረገ ነበር ስታወሪ ስለ መቀሌ ማለት ትዝታዎች ብለሽ ኤቭሪቲንግ ብዙ ነገር ሊኖር ይችላል። ስፔሲፊካሊ እንደ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ብዙ ነገር በጣም ብዙ ያው ማለት ተማሪ እያለ ከትምህርት ሰዓት ውጪ ልበል በትምህርት ሰዓት ጭምር ምናምን ብዙ ጊዜ እዚህ ጋር ልንገኝ እንችላለን። እዚህ ሮጠን ነው የምንገኘው። 15 ብር ነው እንደነገርኩኝ መብሬም ራሱ እንዳባቶቹ ነበር ተማሪ ያላችሁ ወዘላት አክፈልን በላ መተን እሱ ጋር ምናምን ሁሌ ስለምንበላ ማለት ነው። ዛሬ እስቲ በርገር ብሎ አዋሽ ይከፍልልን ነበር። አክፈልን በላ መተን በ15 ብር በርገር በዛ ጊዜ ስንት ነበር እንዴ? እሱ በቃ የሚከፍለው አር ነው 120 ብር አይው ጥሩ ጊዜ ነበር። 5 ብርና 10 ብር ላይ ለሁለት ሆነን ማለት ነው ከሴት ጓደኛዬ ጋር በቃ 10 ብር ፈልገን 5 ብር ፈልግ ምናምን ተባብለን 15 ብር ፈልገን ምናምን በቃ ሀክፈን ነበር ምን መጣ ተሯርጠን ማለት ነው። ፋታ ፍለጋ ተወሰን ነብሪ ራሱ ምን እንዳደረገ ምን ያርግና ነብሪ መጥቶ ይናገር ይኸው መብሬ ማለት ነው። ብራዘርን አገኘሁት ማርያምን ተማሪ እየተንከባከበ ከሜላ መቐለ ነዊሕ እዋን ኮይኑ ካብ ዓደይ ተፈልየ ዝዕበየት ናዶ ከሜላ መቐለ زعبيتني وليلو تناقضيت يا عدي زيت منو عدي مقلك بلا زيبانا فوت زيملا زاوللا زعبيتني وليلو تناقضيت يا عدي زيت منو عدي مقلك بلا زيبانا فوت زيملا زاوللا كي حاجر دندس عينا لمدا يسوس نوري هالزي يوحنس ميداي سوحي نقوس هازي زكريو جمعة مايلقنا كساب زمزكي تهوي خيانه داراس مايلي حام عدي سالم مندر لو مسنا في غيون دقابر مسعايدر دا مريم حاليفة مسجد زيرو 4 زعبيني مريت ناي زيرو 3 مملا سايترفن كولي لخولي لنباخي مقلي
مملاس يترفن خليل خليل نبعدي مقلي حوان قينو كاب عدي تفلي زعبت نادو كميلا مغلي نوي حوان قينو كاب عدي تفلي زعبت نادو كميلا مغلي زعبيتني وللو تناقضيت يا عدي زيت منو عدي مقلك بلا زيبان أفوت زيملا زاوللا زعبيتني وللو تناقضيت يا عدي زيت منو عدي مقلك باركس بيتسب عب كتما مغلى زنبرنا طالحت ازي مسل نيرو قطالي بخالت حشتو ساعه ناخب سلام صلحو كيدا خريكم تدريوا ختما بزغاطام ندحالخا ابوتا كومنت غدفلي شير لايك سبسكرايب كا ايترسعو حبيبنا نعبه كساب زمصكي تهوي خيانه دارا سمايلي حام أهوم عدي سالم مندر لو مسنا في غيون دا قابل مسعايدر دا مريم حاليفة أهوم مسجد زيرو ربعته زعبيني مريت ناي زيرو سلسته مملاس يترفن كولي نباخي مقلي مملاس يترفن كولي نبعدي مقلي